Nongere mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye kuri M24/7 TV nkuko bisanzwe. Ikaze muri amakuru. Abana bakavuga Felicien bakomeje urugamba rwo gusaba urwego rwasigariye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Mayai City ko imitungo ya se yafatiriwe yarekurwa. Abana batandatu muri 13 bakavuga Felicien nibo bashoje urubanza rusaba imitungo y'umubyeyi wabo, basaba ko konti ze n'indi mitungo ye yafatiriwe byarekurwa. Kuva muri Mata nibwo batangije inkundura imitungo basaba gusubizwa irimo itimukanwa na konti zase zafunzwe, babara ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, asaga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubutabera mpuzamahanga nibwo bwakoze gena agaciro bwemeza ko ishobora kuba ifite ako gaciro. Umushinjacyaha Serge Bromets yitambitse ubwo busabe bw'abana bakavuga Felicien, yasobanuye ko mu gihe abana bakavuga Felicien basubizwa imitungo ya se akaba ari bo bayigenzura, bashobora rero kuyifashisha mu kugura abatangabuhamya ku buryo ngo bazatanga ubuhamya bufifitse kuri we. Usibye kandi gutanga ubuhamya butari bwo, Serge Bromets asanga kandi mu gihe baba basubijwe imitungo ya se bashobora kuyifashisha mu kuzimanganya ibimenyetso bimushinja ibyaha. Mwaka w'1999 ubwo kavuga Felicien yashyirwagaho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi, imitungo ye yatangiye gushakishwa aho iherereye hose ku isi. Konti ze ziri mu Bufaransa no mu Bubiligi, muri banki ya BNP Fortis Bank, iyo muri banki nkuru y'igihugu muri Kenya zahise zifatirwa. Hari indi mitungo ye muri Kenya yafatiwe, iyo ni yari yanditse ku mazina ye bwite hamwe ni yari yanditswe mu izina ry'umugore witwa Josephine Mukazitoni wapfuye muri 2017. Umuryango watanze ikirego mu nkiko muri Kenya, Bruxelles ndetse n'i Paris mu Faransa, gusa hose ntabwo ubusabe bwawo bwigeze buhabwa agaciro. Igihe cyose rero wagiye ubwirwa ko ari umwanzuro wafashwe ugamije imikoranire ihamye n'ubutabera mpuzamahanga. Muri Mata abana bakavuga Felicien babwiye inkiko ko amafaranga abitse kuri konti zase zafatiriwe ataturutse mu bikorwa bigize icyaha. Imfura y'uyu mugabo witwa Donatien Nshimiyumuremyi yavuze ko hari nk'imitungo yahawe rase muri Kanama mwaka w'1994. Iyo mitungo ngo ntiyayimuhaye agamije guhunga urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR, cyane ko icyo gihe ngo rutari rwaranagashyizweho. Nyuma y'imyaka igera kuri 3 nibwo kavuga Felicien yashyiriweho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi. Donatien Nshimiyumuremyi yavuze ko icyo gihe se yamuhaye ayo mafaranga nk'impano yanifashishijwe mu kugura inzu yo kubamo ya Bwana Kabuga Felicien n'umugore we, ngo amafaranga se yari yarakoreye mu bushabitsi bwe. Usibye ayaguzwe inzu, ikindi gice cyahawe abavandimwe be, naho ubwo Kabuga Felicien n'umugore we bafunguzaga konti bahuriyeho muri Kenya. Nshimiyumuremyi Donatien avuga ko amafaranga yagiyeho yaturutse mu nganda se na nyina bari bafite. Serge Bromets yavuze ko imitungo bayisubizwa mbere yuko urubanza rurangira. Imitungo yose yafatiriwe umunsi Kabuga Felicien yari amaze gutabwa muri yombi ku itariki ya 16 Gicurasi 2020. Uwo munsi inzu z'abana be babiri zarasatswe, polisi inatwara telefone 15, simukadi 2, mudasobwa 8 na tablet. Baratwaye kandi external hard disk 32 na cassette za video 18. Ubu umwunganizi wa Bwana Kabuga Felicien akaba yishyurwa n'urukiko kuko kuva imitungo yafatirwa afatwa nk'utishoboye. Bwana Kabuga Felicien ushinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 ku itariki ya 6 Ukwakira, akaba ategerejwe mu cyumba cy'urukiko hasuzumwa ibijyanye n'urubanza rwe mbere yuko rutangira kuburanishwa. Donatien Nshimiyumuremyi n'umwe mu bantu bahishe Kabuga igihe kinini cyane, yumvaga ko ari gufasha umuntu w'umwere kugira ngo acike abamushinja ibinyoma, aho ngo kuri we yahungishaga se abagome b'abatutsi kugira ngo batamwica nk'uko yagiye bitangaza kenshi cyane. Umunyamakuru Joshua Hama wa Jiki Magazine akaba yarahuye na Donatien muri Cafe i Paris, munyuriramo uburyo umuryango we wamaze imyaka irenga 20 uhishe uyu mugabo. Ati ntabwo twari dufite icyizere cy'uko atekanye, atari igihe wumva ko ari ibintu bisanzwe, atari ku bundi ntubitekerezo neza. Ntabwo buri gihe byamporaga mu bitekerezo, gusa nakubwiza ukuri ko ntabwo twari dutuje namba.
niyo magambo y'uyu mwana wa Kabuga Felicien witwa Donatien Nshimyumure. Tuve kuri inkuru ya bwana Kabuga Felicien dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ibukavu mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu abaturage biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana amabi y'intambara zagwiririye uburasirazuba bw'igihugu cyabo kuva mu mwaka w'1993. Iyo myigaragambyo yahuriranye n'imyaka 11 ishize hasohotse raporo yitwa Mapping Report y'impuguke za ONU ivuga ku bwicanyi bwakozwe muri izi ntambara. Barasaba ONU gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaburanisha ababikekwaho. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yarayikurikiranye ategura inkuru. Uyu muhango witabiriwe n'abagera hafi ku 300 wabimburiwe n'igitambo cya misa cyo gusabira ababuriye ubuzima muri ubwo bwicanyi cyabereye muri katedrali yitiriwe umwamikazi w'amahoro mu mujyi wa Bukavu. Musenyeri François Xavier Mahoyi Rusengo, umushumba wa arkidiocese ya Bukavu wayoboye iki gitambo cya misa, yavuze ko batazahwema gusaba ubutabera ku babuze ababo n'abagizweho ingaruka n'ubu bwicanyi. Nyuma y'igitambo cya misa, izindi gahunda zakomereje ku kibuga cy'ishuri rikuru nderabarezi ISP mu mujyi wa Bukavu. Aha bamwe mu barokokeye ubwicanyi mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Epfo bagarutse ku nzira y'umusaraba banyuzemo. Asimbi Ago François numwe muri abo. Uyavuga ko abasirikare barimo n'abavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babasanze mu rusengero rwo mu cyaro cya Abara ho muri teritwari ya Fizi bakabamishamo amasasu nyuma urusengero bakarutwika. Mwenyewe kwa naimbisha akatupatia moyo wa kusema tuimbe na tuzidi kuomba. Uwaririmbishaga yagerageje kudukomeza atubwira ngo turirimbe ndetse dusenge cyane. Nyuma y'iminota nk'icumi ariko batangiye kuturasa bacishije imbunda mu madirishya, bararasa umwanya munini ubwo ari nako imirambo itemba amaraso ingwira. Bamaze kurasa abantu bacanye umuriro batwika urusengero rwose rwari rusakaje ibyatsi. Numvise umuriro natangiye kwinyagambura ndibwira nti reka nkureke mvemo ndebe uko nasohoka. Kubw'amahirwe aho narindi hari hafi y'umuryango niko kugenda negera urukuta rwo ku muryango aho umuriro wari utaragera, hanyuma ndasohoka nicara hanze mu byatsi. Uyavuga ko ku bantu barenga 280 bari muri urwo rusengero barimo nyina umubyara n'abavandimwe be batatu, abashoboye kuharokokera ari 17 gusa. Ubuhamya bw'uyu bwakurikiwe n'ubw'abandi bagenzi be bavuga ko barokokeye ubwicanyi nk'ubu bugambiriwe ku basivili mu duce dutandukanye turimo Makobora, Kasika, Katogota, Kaniora n'ahandi hose ho mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abo bavuga ko benshi mu bagiye bicwa muri ubwo buryo bagiye batabwa mu byobo rusange hafi y'aho biciwe. Bwinshi muri ubu bwicanyi bwabaye mu ntambara y'inyeshyamba za AFDR yakuye mu butuku butegetsi hagati y'umwaka w'1996 n'1997 ndetse n'izayikurikiye zirimo cyane cyane yiswe intambara ya kabiri ya Kongo yari ihuriyemo ibihugu hafi ya byose byo mu karere n'ibyo hanze yako yabaye hagati y'umwaka w'1998 n'uw'2003. Itsinda ry'impuguke za Loni zakoze amaperereza kuri ubu bwicanyi. Muri raporo yazo yiswe Mapping yashyizwe ahagaragara ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 2010, izo zagaragaje ko habaye ibikorwa bikomeye bihungabanya uburenganzira bw'abasivili n'ibyaha byo mu ntambara birenga 600. Izo mpuguke zavuze ko bimwe muri ibyo byaha bikomeye ku buryo byemejwe n'urukiko rubifitiye ububasha byavamo ibyaha bya jenoside. Imyaka isaga 20 nyuma y'ubu bwicanyi ndetse na 11 nyuma y'aho iyi raporo isohokeye, abagizweho ingaruka nabwo bavuga ko bagitegereje ubutabera.